Pozdrav, s vama je Matex. U današnjem klipu radimo klip za grojno takmičenje, a sam sam spremio 5 činjenica o Kagui. Pa hajde da krenemo. I'm wearing some bling bling made by Gucci, riding a 305 Ferrari. Cross me somewhere in the street maybe. I would just look at your feet without a $300 pair of shoes. Don't even... Peta činjenica. Kishimoto je pričao o Kagui po zajednici starih japanskih legendi. Četvrta činjenica. Kagui je rođen 15. avgusta. Treća činjenica. Kagui je bacila ceo svet pod beskonačni Tsukuyomi da bi sprečila ratove u svetu, a također i prva osoba sa čakrom. Druga činjenica. Nije poznato, ali se sumnja da je Kaguya krila Bakugan, koji je ujedno možda i prvi jujutsu. Prva činjenica. Kaguya je bila prva osoba sa ovom Kekeimorom, može da izbaci kosti iz bilo kojeg dela tela. Kao Kimimara u Shikoto Tsumiyaku, samo što je mnogo jače. Bonus. Za bonus sam stavio neke citate koje Kaguya govori, pa hajde pogledamo neke od tih citata. Prvi citat. Ovo mesto, ova zemlja su moje prekrasno blago, ne mogu da dozvolim da ga oštetite više. Hajde da završimo ovu bitku ovdje. Ja ću vas sve izbrisati iz postojanja. Drugi citat. Svaka čakra pripada meni. Još jednom, svaka čakra će postati jedno. Treći citat. Mrzim vas, Hagoromo Hamura, vi obojica pripadate meni. To su bili neki citati Kaguye. Nadam se svidio klip, a također i tebi Groja. A mi se vidimo u sljedećeg klipa. Peace. You mad, bro? Yo, I said, tell me what you mad for. You mad, bro? Yo, I said, tell me what you mad for. You mad, bro? Yo, I said, tell me what you mad for.